Assalomu alaykum. Bugungi videoda biz har bir Telegram akkaunt uchun 1 rubldan alsak bo'ladi. Al uchun startni bosamiz dag'i, andan keyin buga qattalib turib подтверждаю deganni bosamiz. Andan esa ketdik. Bu bot to'ladi, ақчасы chiqdi. O'shonduktan sizlarga sunush qilib jatam. Так, эми заработать дегенди басабыз. Бул жерде биздин өзүбүздүн ссылкабызды алабыз дагы. Кийинки аккаунтуман катталам азыр. Мынакей достор, бул экинчи аккаунтум. Будан да азыр катталып туруп, чын эле 1 рубль түшөбү, түшпөйбү көрсөтүп берем сиздерге. Так, заработать деп туруп, азыр эми өзүмдүн аккаунтумду текшерем. Мынакей достор, ваш друг подписался на канал, вам дали 1 рубль деп турат да. Эми могул жерде мой кабинет дегенди басып карасак, мына партнеры 1 чел, мой баланс 1 рубль деп турат. 10 рубльдан баштап кебеге чыгат.